ti masakbayan. Awan pa'y nanang. Apay ka di? Nasaya at ba't nga rod no kasta, ada pang ibaunakken ka. Sa dino? Mga lakatis upot, ta isupot mo dagiti anatang. Inayon mo utlaangan dagiti prutas iti lamisaan. Apay ama isupot nanang. Isupot mo ta itulod mo iti ayan ni apong mo. Adu unay da ita. Sigurado adi nakabaalan nga ibuson da kita. Agawam kit din. Kapilitan ang ibuson na do kayat na pa iti agbyag iti napaot. Anya? Ibagam nga agsida iti natang kan mangan iti prutas. Ibagam amasapol amangan kadag iti nasusustansya amakan no kayat na pa'y nga umatidog ti biyag na. Natangkan prutas para kada kayo apong. Kahit no, saan pa yan naipos dya intad mo iti Lunes? Isumat nga rod ti bili ni nanang. Idi sumpay nga rod dita. Masapol ka no amangan kayo ti nasusustansya at araon. Tapno umatidog pa'y ti biyagyo. Kat isumat ti araramidag, apok. Kayat ko pa iti agbyag. Tapno makitak dagiti apok iti tumang. Gayam, kumusta kayon ka ni Joan? Ni apong mat. Apay ka day. Nabayagan ang nag-break kami ka ni Joan. Ni nanang tumat ngamin. Pinagsasawan na. Naupay lakat nga ron. Ano kasta? Saan kayo na nagsinublian? Saan na pong? Takalpasan nga in break nak. Nagsapul maternity sa bale. Diyak mat mababalaw. Tanod duma. Dananang kantatang ti ayang ti parikot. No kasta? Single ka gaginggay ka? Kinapudno na. At danobyak apong. Sikrito lang. Amoy mat ti ugali ti pamilya. Ayam amumot nga ron kanyak ano asino na ita. Awan kayo mat gaya man ka ni Joan. Kontrolan niyo tingiwat niyo apong. Amangan na da sa baya makangag. Idanon da pa'y kadananang kantatang. Hello, Aya. Matuloy ka di plano ta inton malang sami. Ay, sa pay ag-overtime kami kano ita. Nukas na nga rod, itantan tapay laang. Inton bigat ti agsapang ay. Awan trabahom inton bigat. Day off ko inton bigat. Inton bigat laangan ti agsapang. Sigurado ka nga okay lang kan ka? Wan, maawatak mat no busy ka. Sana bale, taadupay mat ti aldaw. Agyaman ako na, ita maawatan nak Aya. Agpakada ak nga rodan, tani, mangrugi man ang ti trabaho mi. Agan anad ka akanayon dita. Bye. Apay akas ti kawas mo, Sami. Sapay mayat ta sapatos mo. Ha? Kwa, tatang. Sa dino ti papanamaya. Dita lang, tatang. Sa dino adita. Wennaw, at damanen ka date mo. Sana mabalin na maamo ni tatang ti may papankin Aya. Amangan no aramidon dagan kwa na ti kasi tinaramid dagan Joan. Aw, apay adi ka sumungbat. Ada ka di ka date mo. Awan, tatang. Iti ayan ni Eldon agayem ko ti papanag. Kasangay na ita. Ay, di nakman ululbudan. Kasangay ni Eldon mo't nga ibagbagam dita. Amaw, kamayo ti kasangay ti gayem mo. Diya ka mo no ni Eldon ti ag-birthday. Basta imbaga na ngamin kat adda ka no ag-birthday. As ikitatang, agrubuat akon. Sigurado nga urayan ako ni Eldon iti paradaan. Pasensya ka na, Aya. Simple lang nga restaurant, ito yung nangigakin ka. Si kakit di mat sami. Okay lang kanya. Nairwamak iti kastoy. Takaskan ka. Sa anak mo't anay anak abak nang. Agyaman at maawatan ti sitwasyon ko. Ayun gayam. Kaano ngayam ang muna kadagiti dadakkel mo. Mano abulan ng ti relasyon ta. Ngamjak pa'y ida na am mo. Sa anak ko nga gilimat ken ka. Sa baling amin ti ugali da tatang kan nanang ko. Kasano asabali? No daduma, napili da.
Ti kayat da, isudat ag desisyon para kanyak. Anya? Dahil tatipod no. Mabuti nga. Taamangan no yam amo ka kadakwada kat ano man ang ti sauda. Diyak kayat amadismaya ka kanyak, gapoy ti pamilya, aya. Sino ti kadwam sa may apo? Ni aya, apong. Di nobyak. Naimbag nga aldaw yung apong. Ay na! Napintas mat gayam tinubya ti apo ko. Siyempre mata. Kas kada kayo. Nalaingak mat nga agpili, apong. Ala, agtugaw kayo pa'y. Tamang irwarak iti kape. Siya ko na po. Ay, siya kon tapno amok. Agtugaw kayo kiti. Tamakiam amo kayo ti agbalin tong apo kayo. Tapno maam-amo yun ni Aya. Saan ka di akayat yung amaam-amo tinobyak? Taga kabangibang abarangay ni Aya, apong. Basang! Si kagayam tinubya ti apo ko. Wen apong. Kahit, anya nga iti trabaho dagiti dadakkel mo. Manalon dala ang apong. Ay, kastagayam. Pobre ti pamilya adi makalak. Ibaga kong tipod no tapno amuyo. Saan mo't kit di nga isyo? No pobre ti pamilya naggapwam. Uray no pobre no nagagat. Kanamo na ti agdiskarte. Sigurado asaan nga agbisid ti pamilya. Agyaman nak itikas tanging bagayo apong. Di kay madanagan. Nagagatak matkit di. Ay kat, kasta ti mayat. Agkapit tayo pa. Ada kamu ti ijay kaldero. Mangala ka, apok. Taiso ti ikapi tayo. Wala po. Nakitak na jay. Mga lakin ton madamdama. Nasingput mo't gayam ni apong mo. Wan mata. No kasano ti kinasingpat ni apong ko. Kastamat ti kinestrikto ragi ti dadakkel ko. Apay? Agraman love life mo? Pakibiyangan da? Wan nga ron. Kas jedamat. Jak amo no niya klase ti babae ti kayat da ama asawak. Tunggal adda nobya. Kontraan da. Dayta tirigat na. No istrikto dagiti dadakkel mo. Jak mat nga rod amo no apaya kas ti kinestrikto da. Uri na singpet a babae, di dalat ta kayat. Kayat na siguro nga agbaakak. Si kakit di mat. Ada siguro mat standard da Ngam sana mabalin nga isudat ang desisyon. Kan may saan mat nga isudat imakidan na. Sa bagay, adamat kit di puntong. Talaga siguro nga adda dagiti parents akas tatigalad na. Di sa amin nga'y puldo. Saan pa'y mata nagawid? Na, kat no rabiin. Diyak mo awan pa'y mat dito'y balay. Day off na ita, saan ka de? Isumat ti kunana. Lukas tanga raw, sa di naman na dinagturungan day tatao. Ada ako, nanang, tatang. Si Manong mo nga'y Mia, anak ko. Ne, apay asapulan yun ni Manong kanya. Di na imbagakan kaya no sa dino ti papanan na. Tsaka mo, awan mat dinakdakamat na. Saan ang nagpakada-kada kayo aya? Saan nga raw? Sa di no nga tamanan, ay tinaknapanan day tao. Abangan kit di mat no nakiinaw. Kat maigatang na itiara kami na suldo na. Ay, day tangarod kat lakay. Madanaganak, ang mga noawanon ti mabati apang abasto tayo. Sa di no tinagapwam si Kasamay. Nakaring kayo pa'y matgayam nanan. Kunak nung nakaturog kayo. Ti saludsod ko ti sungbatan. Sa di no tinagapwam kunak. Itayan tigayam ko. Ang mga no inlibre man ang dagiti kagayam mo. Saan mat ana na? Siguradom lang.
Dagiti masapsapul tayo kuma dito'y balay, ti maysa nga i-priority. At damat intad ko akwarta kada kayo iti napalabas sa lawas. Manumot laangan nga, jintad mo. Agtipid tayo kumananang. Narigat tagsapol iti kwarta. Ay, no kayat mo. Di si kanti mapan makitsinda. Tapno amon ti presyo, dagiti magatgatang itaapanawan. Ano niya? Dayjay gayam tinobya ang parisami. Ha? Nakitak ti balasang akadwam iti kalman. Manwa tahon yun? Awan pa yung makatawan, pare. Ay wanam tinobya ang pare. Di mo ipalubos ang mapasamak mo't kankwana. Tikas itinapasamak ka ni Joan idi. Isungarot ajak pa inyam amo karagit idadakkel ko. Tamang ano insultuan naman. Ay, narigat ti maadaan iti pamilyang estrikto launay. Naku namon. Isudamat lang ti mga aramid iti rason tapno mayadayo tirik na ti tao kadakwada. Bar makaamiris dan tumat lang, ha? Sapay la kumaa, pare. At daman madpadlaw ko kundi sa amin, lakay. Kanya ti madmadlaw maulo siya bakit? Nakapurpur malaunay. Kun tunggal day off na matan asaan ang matatao dito'y balay. Sa dino nga tayo, ti papapanan na. Ay, wanaan niya. Ay, ang mga nuwa damat ang purpurmaan na dita. Kastamot lang ti atap ko lakay. Kat daita ti kayat ko aduktalan ta. Kasano nga inupod no nga dagaya man purpurmaan na. Ay kat kilatisan ta na saya at saan ang mabalin a pobre ti maasawa dyan anak ta. Iti kas dya kinagwapo na. Ay kan ba isa, no pobre ti maasawa na. Awan na, adantun ka inagaw tayo iti sweldo na. Kat no mapasamak dayta, amangan nusanin amang tadnisami iti kwarta kadata. Naibagamong lakay. Masapul nga raw nga agimbistigata. Iti kasta, maamuanta no anya tipudno, bakay? Mia, asino tinobya ni Manong Mau? Nobya? Word, asino ti babae aporpormaan na ita? Ay, diyak mo na. Awan ti amok dita. Tulungan na kami man nga rod kanitatang Mau. Anya ti aramidag nanang. Amuan tayo no asino tinobya ni Manong Mau. Mariknakat. At dailimlimod day dya tao. Naimbag nga aldaw yaw, nanang. Ay, kastabot kan kalo siya, anak ko. Ay, agtugaw ka Ay, agyamanak, nanang. Anya ti umay mo ibaga. Kastoy ngamin, nanang. Madlaw may adakkel tinagbaliwan ni Same nga apo ko yo. Kahit Amangan ko nakno amuyo no asino tinubya na ita. Wano pagdatdatunan na. ha, nobya ni Same, kunam. Nanang. Kaya't may ama-amwa no asino tinubya na ita. Adda nobya na aya. Isungarod ti agparparik na kada kami, nanang. No adda nobya na. Awan ti makitak aparikot dita. Nagruna kat adamutan iti husto nga edad ti apo ko. Amukon nanang. Anya ti ammo, Bia. Amukon ti sungbat ti saludsud yo. Ti maipapan itinobya ni Manong Mau. Uwan nanang. Amukon no asino tinobya na. Kunakon ka. Asino ngay? Ni Aya at taga-kabangibang a barangay. Ha? Sino nga aya dayta? Nobya ka no, jay putot mo, puldaw. Anya? Nakitak ida amang mangan iti may sa restaurant. Sweet da iti tunggal maisa. Iso nga amuklatan nga da relasyon da. Nasaya at tanagawid kan sa amin. Apay ka din, anang. Itay pa nga urayin da ka. Anda ka di parikot, tatang, nanang. Sika, yayan ti parikaw. Ni, di kayo maawatan. Asinaw jay babae akadwa man ng restaurant, ha? Pudno ka di ti atap may? Nobyam day jay. Agasam, tayin limod mo kada kami ti maipapan iti day jay nga aya. Nasaya at tanagawid kan sa amin.
Apay ka din, nanang. Itay pa, nga urayin da ka. Anda ka di parikot, nanang, tatang. Sika, ti ayan ti parikot. Di kayo maawatan. Sino jay babae akadwa manang restaurant, Pudno ka di ti atap me? Nobyam ka di day jay? Agasap, tayin limod mo kada kami, ti may papan iti dayjay nga aya. Kwa, Ibagam ti pudno kada kami kanitatang mo. Ay, di kagulol mo, tatalaga addakas ka kada kami iti amam. no ibagak ti pudno, sigurado nga agunget kayo. Asino nga rod ti maragsakan iti kastangar aramidam? Naglaing ka nga agilimad. Talaga nga awan manaknakam da di aputot mo, Puldo. Naimbag pa'y ni Mia, tamo na ti agpili. Anya nga ruden ti aramidan ta ita. Kasarita ta dayjay nga aya. Saan amabalay? Abasta no asino laditan ti maasawa ni Samay nga anak ta? Di tamat nga rod, amo no ayan ti balay da. Ay, katamun ta saan amabalin ti kasta kanyak? Siga nga ruden ti makamaw, bakay? Nay, apay asyaklaan ngay. Pag tinulungan ta, Ala, huwinain. Tumulong ak no da maitulong ka. kasta Naska na makasarita tayo itinalapat na dyan nga aya. Diyak kayat nga iso ti mang dadaol iti biyag ti anak ta. Anya kayo ti plano yo kanina ng tatang? Di ko na ni nanang mo. Kasarita mi ka no, tinobya ni manong mo. Ibagayo nga daywan na ni Manong? Iso ti plano may. Ay natatang, manalon dagiti dadakkel dayjay nga aya. Anya? Apay, di yo ammo? Ay, isaan? Di kay madanagan. Addaak akatulungan yo. Uray siya, jakmat kayat dayjay nga aya. Jay kumamat bak nang at ipilian ni Manong. Huwag nga raw. Iti kas di akin nga gwapo na. Ano ti gusto ken kwa na? Kan nakaturpos pa iti panagadal na. Ada na talga da trabaho na. Wan nga ro, tatang. Mayat kuma. Ati maasawa ni Manong Mau, ket ada mabalin na iti biyag Tapno no agpamilya, ket saan to ngagsubli iti rigat. Kas kanimi ko anobyo, tatang. Uwan kas kinimi ko anubyaw manakaw. Di kay madanagan, tatang. Tulungan kayo no may papan iti day tabanang. Kasaritak tumat dayjay nga aya, numara na Payakas tatilangam nga imay Samay. Kasanumat kami napong. Apay, anya manan dinaramid dagiti dadakkel mo. Namuandan ti may papaniti relasyon mi kani aya, apong. Kahit Kas iti sigod, di namanan kayat ni aya. Jak manamo ka lagi ti dadakkel ko. unayan ti kasta nga ugali da. Agpili-pili da. Kat saan kayo matabak nang. Agpapada tayo lang matamamirmiraot. Masair tiriknak, apong. Kanayon lang nga nakasta. Tunggal maamuan da nga danobyak. Agbalinda kontrabida. Ay, kasari taktuman ni nanang mo. Uwan man apong. Tulungan da. Tatalaga masair tiriknak itikas niya nga aramidon na kanyak. Kanayon nakas jay. Mabuteng da siguro. Ano mga asawa ka? Katawanan ti mangted iti kwarta kadakwada. Iso wakas jay da. Adda ka din ni Sami dito'y nanang. Itay payapim manaw. Naglokong da dya tao. Apay, anya nga mitararamiden nyo, ijay anak yo. Awan dengdenggen na sao. No asinaw ti ayaten na, no asinaw ti pakirelasyonan na, di yo kumangaminan pakibiyangan Ay, day ti sana mabalin nanang. Di mi ipalubos ang makirelasyon iti uray asino laditan. Pinagadal medya apo ko yo, nanang. Panagkunayo ka day. Kat nasaya at ti epekto ti kastangar aramidan nyo iti anak yo. Ti kayat mi kuma, kastay nobyo ni Mia ti pakirelasyonan na. Ni Miko,
Tapno saan nga agrig at ti agbalin to a pamilya na. Saan na mabalina na kayo ti agpilay? No asino ti rombang nga ayatan ti anak yo? Tilaang pagsayaatan na ti pampanunutan may nanang. Pagsayaatan ni sa aming nga anak yo? Wanaw, pagsayaatan niyaw nga agasawa. Di mo imbagbaga nga umay kagayam dito'y boarding house ko. Jak pa'y kayat ti agawid iti balay pare. Isa nalagip ko ti imay dito eh. Ha? Iti ani aga po. Naamuan tananang kantatang ti may papan iti relasyon mi kani Aya. Anya? Kasano anaamuan da ti maipapan iti dayta abanag? Jak mo pare. Itapay lang kat madanagan ako. Ay, uray asino mat Madanagan no kastalaang dagiti dadakkel da. Agtalawaksan. Saan ako nga agawid iti balay? Anya? Pare, saan ka di amaala day ta itinasaya at asaritaan? No ibagam nga ta ti marikriknam. Barang maawatan dagiti dadakkel mo. Imposible ang mapasamak pa iti kasta pare. Amok ti ugali da tatang kananang. Ay, kasano nga rodan ngay? Jak nga rod amot ti aramidan. Mariribukan akon. Ti kayat ko ita. Umadayo ak kadakwana. Podnaw ti naibaga ni Mia lakay. Nga niya ba kahit? Aman nalon dagiti dadakkel dayjay nga Aya. Ayawanan No iso ti maasawa ni Samay, at dan taon kay nagaw tayo iti kwartana. Ken amangan no agrigat taon ti pamilyada. Day tangarod kat. Nakasaritam ka di dayjay nga Aya. Saan pa'y? Jakmut ngamin maranranaan. Kasano nga rod nga ibagam ken kuana nga daywan na ti anak ta. Di tay mingak. Awan mo't ngamin ije balay day dinapanak. Busy siguro iti trabaho na. Wen, laundry shop ka na ti pagtrab-trabahuan na. Anya, no kasta, sana nakaturpos iti panagadal na dayjay nga Aya. Saan lakay? High school kanulaang tinalpas na. Ay, anyan? Day tangarod ka. College graduate yanak ta. Iso a college graduate kumamot. Nga adda na talgad at trabaho na. Ti maasawa na. Tapno mayat mo't Naimbag, tanaranaan ka. Ha? Dinak-am-am mo? Siya, ti ina ni Sami, anobyom. Adda ka di masapon yo kanyak, nana? Adaywam, ti anak ko. Anya? Tapno ibagakan ka. Saan kayo nga agbagay kan ni Sami? Ngam ay ayatan mi titunggal may sana na. Saan mi a pinagadal ni Sami? Tapno kasken kalaeng, ti maasawa na. Di kay madanagan, nana. Nagagitak mat. Amok tagdiskarte. Saan kaming to nga agbisin? Ay saan? Di mo ipili ti kayat mo. Ngamen, uray anya pa ti aramidem. Saan ka apasok iti standard may? Anya? Sapay lakuma, tadaytuyan ti umuna ken maudi a panagsarita ta. Diyak kayatan a makita pay ta panagrup-rupam. Anya ti konam Aya? Nagado ti nagsasakit abalikas ti inam kanya. Talagang aglablabos ni nanang. Uray man nalon laang dagiti dadakkel ko. Uray sa anak at urpos iti panagadal ko. Nagagatak mat ngagtrabaho. Awan basol mo. Talaga lang amin at dakas ti ugali ti inak. Maawatak itan. No apay adinak inyam ammo kadakwada iti. Sapay lang kumaa, tadi ka madisdismaya, Aya. Diyak amo, Sami. Ngam na sakit tinakam ko. Gapoy ti kasya pa nagsasauti inam kanya. Maawatan ka. Di ka panaragan. Kasaritak ni nanang, apama na makaawid ah. Apay mo takas di tinaramid yun, nanang. Apay akas ta ti panagsasaom kanyak sa amin. Irespeto yung kumamat ti babae nga ay ayatek ah. Na, tadayjay, ti kayat mo ama asawa. Kat, anya itan nun ni Aya ti maasawak. Saan akas kan kwa na ti maikari para kan ka? Asino kayo amang ibagay ti kasta kanyak, nanang?
Diyos kayo aya. Na, nagbastos ka ngayon na. May sa kayo mo't tatang. Anya, di na kang pagsawan iti kasta. Tanusan agapo ka na kami. Awan ka ita-iti ayan mo. Anya, Nusan kami ang nagsakripiso. Agbyag ka nga ta. Awan ka dito'y lubong no saan agapo ka na kami. Day tati tandaanam sa amin. kagura kayo no i-break na kinobya kita. Sipod pa idikat kasta kayo. Tunggal ada agbalin ang nobyak, aramidon nyo ti amin tapno mapagsinada kami. Mauma ako, nanang, tatang. Apay ngamin manong. Apay ani aya pay laeng. Agulimag ka, na awan na sayat ni bagam. Nagado a babae dita. May bagam ti kasta Gaputa awan ka relasyon mo at dinadal dananang kantatang. Wen tanalaingak ngagpili. No anyang amin ti kayat dananang kantatang, iso ti aramidem. Di kan agpatangken. Amin nga ayatak kat saan da akayat. Anyang arog ki aramidak. No agpili ka ngamin, kat jay baknang Gwapo ka ken professional ka. Biro kam kumamat jay ka level mo. Urebak nang no saan ko nga ay ayatan. Useless Desperada ka matanya. Siya ka diti kasarsaritan. Asino pa'y kumati sa bali? Datalaang mati tao dito Tapno ibagakan ka sa anak a desperada. Desperada ka. Ngamin, ipilit mo ti bagim iti kabsat ko. Ipilit mo ti bagim iti pamilyami. Saan na pud no dayta? Agraraman takit di Urayan niya pa'y tararamidam. Saan asikat ti standard na nanang kantatang? Ay ayatan mi ti tunggal may sakin ni Sami. Ay, awan bibiyang ko dita. Ti kayat ko kat adaywam ti kabsat ko. Anya? Ulitak manan Adaywam ti kabsat ko. Di kagbalin a desperada ken agraraman. Naranaak ni Aya itay nanang. Kat, Pinagsasawakit din anya nga itimbaganakan ka. Nagturid nga ron asumumbat na dya babae. Na, kinabil mo kuman tapno makita na ti berberukan na. Agin tuturan, ngam kasla makasangit matitay. Aya, Wen nanang, desperada nga minday dya babae kat. imbagam ka day, nga adaywan na ni Sami. Wen nanang, tamakita no ipilit na pailaang tibagina. Nagturod unay ni Mia lakay. Kasanuan na to ride. Apay mo't kayong bagam ti kasta. Wala, na pinagsasawan na kano day dya babae, idinaranaan na. Nya, kaanaw. Itay laang lakay. Ganabon na Ipilit na ngamin ti bagina iti pamilya tayaw. Ay, mga nuintun madamdama katagi pulong tumanan kinisamay. Padasan na laang Tasyak man ti makalaban na no kasta ti aramidan na. Ket, kumusta mo ti relasyon nyo ka ni Aya? Agparikutak nga rod pare Eldon. Mandanagan Aging ka di ita, kat madititrato ti pamilyam kan kuana? Wan pare. Masyanak unay tinopyak. May mayat samat no madayo kayo pailaan. Papanan mi kuma. Kat dito'y matipagtrab-trabahwak. Agakar kay ti pagnaedam. No kayat mo, di abangam ti bakan ti asilid di ta second floor. Kasaritam tumatan tinobyam. No kayat na, di agnad kayon dita, tapno mabantayam tlaan. Wanan niya. Lumasinak. Tapno saan da kon apakibiyangan dananang kentatang. Agraman kapsat ko. May samat na ijay. Wen, iya dayong langan ni Aya iti pamilyam. Narigat mat, numapasamak kan kuana, tikas iti napasamak kan ni Joan nga ex mo. Kas taunay ti panangibaba iti pamilyam kan kuana idi. Anat ko nam anapatag nga ibagam, Aya. Anda kumamat na napatag nga ibagam. Sige, sikat yung muna Sami. Anya tinapatag nga ibagam. Sikan tiyo muna. Diya ka mo no husto ti kastoy apangadang ko, Sami.
Ha? Anya ti kayat mo asawan. Anya ti ko naman napatig ni bagam aya. Anda ko mamat napatig ni baga. Sige. Sikan ti umuna sami. Anya tinapatag nga ibagam. Sikan ti umuna. Diya ka mo no husto ti kastoya pangadang ko, sami. Ha? Anya ti kayat mo asawan. Panak ko na. Nasaysaya at no agwin na swas talangan. Ha? Pangasim. Di mo aramidin ti kasta kanyak. Ay ayatin ka unay. Amok data. Ngamjak maanusan ti trato ti pamilyam kanya. Diyak kayat ti ugali da. Ado ti pananginsulto da kanya. Amom data. Isungarod a planok ti agabang. Mangkita kiti paginanta a boarding house. Tapno mabantayan ka. Kan tapno saan da ko napakibiyangan dagiti dadakkel ko. Pasensya kan sami. Pangasim. Di mo aramidon ti kastoy kanyak. Tiyak lakit ti kabaalan. Ay atan ka sami. Awan basol mo kanya. Ngam kayat ko tinatal na abiyang. Diyak kayat akanayon agulwan na ti pamilyam. Aya. No data tinaituding para iti tunggal maysa. Patsak nga agsabat tumanan ti dalanta. Pasensya kan sami. Agan anad ka kuma akanayon. Agsata para Eldon. Sigurado ka? Wen. Nabayag sa anak-anak karaman iti arak. Amok anadagsan ti parikot mo ita. Ngam saan nga arat ti solusyon, pare? Si kakit di. Agtugaw kakit di tagsata. Ay, kas nakunak itayen. Saan nga arak ti solusyon ti parikot mo? Kaya't kumati aginjoy pare. Oh, anya ti kayat mo nga inuman. Saanak nga agsyat, pare. Si kalangan. Dahil tati saan na mabalin. Igatangan kay ti arak mo. O sige. Ang may sa abote lang tigatangan, pare. Saan ang mabalin nga agbartag tadwa? Ta sino nga iti mangyawit kadata no bilang laan? Agawitan, pare. Nabartag kan. Siyak? Nabartag? Saan pa pare? Ay na, nakaadukan, pare. Umaitan tumanan inton maminsan. Agawit na rodan, pare? Ay katun agawit ta iti boarding house ko. Hindi ka pailanga maturog. Saan? Agawit na kiti baleta singira. Unay kan, pare. Di mo ammo tilawlawatam. Singirak na kiti awanan bayan, pare. Agawit ta din, pare. Agawit ta iti boarding house ko. Agawit na kiti balay ko nagtumat. Agawid kan tulangan ijay balayo, inton bigat. Amang ano agulo ka pa ikid dijay. Amok tararam bitter pare. Si kakit di mo. Anya kay, naragsak kayo. Nabartag ka sami. Di mo amuti magbagam. Awan, imbreak na ko ni Aya. Anya? Kat da kayo ti makagapon no apay na pasamak na ita. Ne, di kag pabaso lakas ta. Apay, ilibak kayo. Di kayo man nagindatalos. Ay, kanya man ti bagbagam iti inam, ha? Ada good news ko para ka na kayo naman. Sigurado ang maragsakan kayo iti bagak. Kanya data. Imbreak na ko ni Aya. Naragsak kayo. Umisam kayo natin, nagbaligi kayo. Ay, tabosis mo man. Nakababain ka dagiti karuba. Ang dapat kayang bain niyo. Hindi talaga nga, wan respetum ka na kami, ha? Lakay. Sige, tanugan da kagingat kay kaya siyo. Di kayo matanakan, nasaan na ka lumaban. Pinagsasawam kanumat dananang kantatang idirabi. Kurt, anya kumaita? Awan kit titibain mo anang aramid iti kasjay Naumak mo ito, iti kanay na kastoy. No nauma ka, di pumanaw ka. Anya kumaita. Si ka lang arudan ti isaksakit dananang kantatang.
Kas tapay lang ti bagamad. Nalipatam samet, nga takarbengak iti dati abalay. Kwartak ti daduma na igatang iti materyales. Ngam, ti ka madanagan, talaga po manawak. Bastos ka kit di nga inanak. Awan respetong ka dagiti dadakkel ta. Wanyat ko nam, ulit naman. Anay ko. Di nakpagsawan iti kasta, tawan amom. Ibatanak, awanan kay tibain. Maminsan pa nga damang nagkukin ka. Saan na itong pati maramanam? Nagsangsangit kan samay, apo. Awan kamin kan aya, apo. Anya ka diti diyo nagkinawatan. Awan, apo. Timanan pamilyak ti makagapo. Kasi ti sigod. Ay, nalabasan ti kasta nga raramidan da. Nagsasaura, kasta suda lang ti addam muna. Inayayong kumaniaya. Amangan nagbaliw pa'y ti kapanunutan na. Kasanungay nung saanan, apo. Nasaysaya at no ipadas mulat ta. Agsinublian kayo man kan saan, tinapatag impadas mo. Anyat mo tayaw, amangan no maurnos pa'y ti relasyon nyo adwa. Anyater aramidam dito'y balay sami. Talaga ka di ademon kayat ti makisinublian kanyak. Saanan? Natal ng tibiyag ko. Awan ka ti mariknam apa nagayat para kanyak. Sipod nagbreak ta. Sinardengan na kun ti pamilya. Awanin ti pananginsulto anang agkukadakwada. Kasanwaak nga ruda nita. Kas imbagakan kay din. Nuda ta tinaituding iti tunggal maysa. Agsabat tumanan ti dalan ta. Ngam na saan? Masapol nga aklonan ta. Awan mo't nagbasulakan ka. Husto ka. Awan basol mo kanyak. Ngam siyak ti ayan ti parikot. Nalakaak ama upay. Isa apasan siya kan sami. Sapay lang kuman tamaawatan na. Pare Eldon, mabalin ka din nga agnaudak pa lang dito ayan mo. Ay katuna pare, mabalin mat. Abangak ko matibakan ti akwarto. Ngam awan mat kaduak nga agnaut ichay. Dito'y kalangan ayan ko, at least, at daak akasarsarita, no kasapulam ti kasarsarita. Agyaman ak nga roda pare. Kat, anya nga iti plano mita? Saan ako nga agawi di palay. Amang ano diya makapagtepel, kat anya pa ti maaramid ko iti pamilya. Ay, kat ti trabaho ngay. Agtrabaho aklata ngam agnaida ko dito ayan mo. Makigudwa aklangan ti abang. Okay, sige, nukas tati ko na. Okay lang kanyak. Agyaman ak pare. Kat, dagiti uniform mo ngay, di mo samat inala. Aday di balay. Rana ito ti mapan. No awan tao ichay, tenak alaan. Sa nabale, tadamat tulbag ko. Kunak no adda ni Sami dito'y nanang. Ay, apay, sa di numanan tinapanan ti anak yo. Diyak nga rudam mo. Saan mo tan anagawid iti balay? Nagawid iti nagbreak da ni Aya. Ngam idirimwar manan. Saan mo tan anagsublay? Ay, amangan no adda sa balay anapanan na. Una yun da dya tao. Basta pumampanaw latan. Di na mo't amuti agpakada. Tapno amumi mo't kumatipapapanan na. Ay, basol lumutlaan. Awan nga minan ti respeto na day dya asami kada kamikag. Uraya sino mo ta? Talaga mapukaw ti respeto kan panagtalag. No kasta ti ipakpakita yung nga ugalay. Imbes a suportaran nyo ti relasyon da ka ni Aya. Saan? Tada kayo pa'y tinang perday. Di nagdugot amo ti agpilay. Basol mi pang ita. Kasano din amo ti agpilay.
Katkas makitak may kare ni aya nobya na. Ay, di yung amin amukat, nanang. Ay, makaamo kayaw, Lucia. Di yung amo ti mabagbagaan. Iso ano agrebelde ti anak yaw. Awan daddo maapabasulan yaw. No di da kayo mutlaang. Makapasar da dya sami. Adda ka din ni Sami, ijay balay ni Nanang. Awan, gamamok. Nagistorya da ijay. Iso akas jay ti panagsasao ni nanang itay. Aniya. Agam, mayatlat ta ti riknak lakay. Nagbalig iti plano tayo. Pudnot ako nang bakit. Nagbaligi tayo manayin. Sana balay ngagsakit tinakam ni Sami ita. Maagasan tumutlaang da ita. Pudno da ita. Kasla idi nag-break da kini Joan Ginura na tayo ni Sami. Datayaw ti pinabasol na. Ang amin din nagbayag, nagawid mutlaang dito'y balay. Sa bagay. Pare, itay pa yung agri-ring ta cellphone mo. Bayam dita pare. Apay adi mong sumbatan. Asino ay ati umawawag? Ni nanang. Anya? Sa anak kami na nagawid iti mano anawas. May kawad na siguro. Tawan mangyawat ka dakwada iti warta. Talaga adi mo kaya ti makisarita ka dakwada? Kalpasan, naramid na. Napukaw to pa yung tirespeto ka dakwada. Talaga anao nagtisugat nga impaidagan ka pare. Naunaga talaga pare. Amom da ita. Ta amin ang nagbalin ang nobyak. Di da kayat. Isulat ang dadali ti amin. Ay, di ka mababalaw pare. Tano siyak ti adda iti posisyon mo. Talagang agtalawak mat. Nang runapay. No isu akanayon ti araramiden da. Talaga ang mapukaw ti respeto kan panagtalag. Groceries kan bagas para kada kayo apong. Ay, agyaman naklaunay, apo. Kumusta kayo dito ay? Pasensya kayo no italanga sinarungkaran kayo. Ano nga minti pa ka kumikumak? Okay lang. Maawatan ka, apo. Agyaman na ka po. Mangipapudo taklabi iti kape. Tagkape taman kit de. Wan man na po. Saan ka mo't siguro ngagdardaras? Saan matkat di? Kan may sa adamat motor ko. Awan. Ay kat, kumusta kayo umot iti ayan tigayam mo? Nasaya at nata po. Maya ti jay. Natal na ti biyag ko. Sige, ipapudot yun ti kapaya po. Agsarsarita tayo, bayat ti panagkape tayo. Amo ko na sa dino ti pagnanaadan ni Manong Sami, tatang. Sa dinaw. Iti ayat ti gayem na, tatang. Asino agayem na? Asino kumapay ngay? Dayjay nga Eldon, Aniya. Kasaritam ni nanang, nuan niya ti ibagana, tamapantayo kitaan ijay. Ay katuan sana mabalin ti kastangar aramidan ti kamsat mau. Isungarod amapan nyo kitaan, tatang. Ibagayo nga min tagawid dito'y balay. Gapulang iti dayja babae. Kastamit dan ti aramidan na. Awan nga rod. Apay, ni aya laeng aya ti babae dito'y lubaw. Ado pa'y mat dita. Anya lakit di mat ni Manong mau. Pare, amangan tibdimot no da bakante iti pagtrabtrabahwam. Apay, ti sigo na pagtrabaho mo ngay pare. Plano nga ron ti agikat. Adda ka di bakante a pagtrabahuan iti ayan mo? Ada bakante? Ngam, jak mo no kayat mo ti trabaho ijay. Kaano nga adda ti busyo? Ada intun Lunes. Umay ka ata makisarita kakin ko na. Unman pare, tabarang magustuak ti trabaho jay. Ay, pare, datatang kananang mo nagijay sumungan. Ne,
Anya ter aramiden da ditoy. Ay, amangan no umay da kasukunan. Iti anya aga po. Amuda na sakit tinakam ko kadakwada. Agpakita da pailaan. Ito'y lagayam ti ayan mau. Wen nga rod, mano alawas asaan ka nagawawid iti balay. Naimbag kumamot no nagpakada ka, tapno ang mumimot ti ayan mo. Di mo pa'y sungbatan ti awag me. Anya ter aramiden nyo ditoy. Imay kami, tasukunin da ka. Agawid tayo. Iti anya agapaw, adi ka agawid. Nangibaga ka na kayo, hakayat ko ti agawid. Kalpasanti naramid yo. Ito'y lagayam ti ayan mau. Wen nga rod, mano alawas asaan ka nagawawid iti balay. Naimbag kumamot ano nagpakada ka, tapno ang mumimot no ayan mo. Di mo pa'y sungbatan ti awag me. Anya pa lang ter aramiden nyo ditoy. Imay kami, tasukunin da ka. Agawid tayo. Iti anya agapo, adi ka agawid. Sino tinangibaga ka na kayo akayat ko ti agawid. Kalpasanti naramid yo. Awanan ti adupay asao, agawid tayo kit den. Diyak kayat ti agawid. Dituyan ti balay ko. Di mo ipilit ti kayat mo. Ala, irwar mo dagiti arwata yung tagawid tayo. Saan akon nga ubing? Kabala akong tagdesisyon para ti bukod ko abagi. Na, gapula ang itiday di babae. Kastanda ramid mo? Da kayo ti ayan ti parikot. Nukas diya kanayon ti ipakpakita yung kadagiti nobyak. Awan madismayada. Anya ti kayat yaw. Agbaakak. No di na kaya ti agaway. Di saan lang? Anya ko maita. Adan to pag nakmanday ta tao. At sinaw ti bambanugan na. Naku nampay. Paimportante na unay. Saan lang mat nga iso ti anak takait? Dapay mat ni Mia. Agbabawin to day jay asame. Uray pupuutan na. Kunamita tadapay kwartana. Naturay da sumungsungbat ita tadda kwartana. Ay ngamin to nawanain, mapilitan tumatla nga gawid ije balay. Para makita no anyat pagpatinggaan ti kinalaing na. Mala, agawid takit din, bakit? No anyaman ti mapasamak iti biyag na. Awan to ti pabasulan na. Ta desisyon na mo ti pimmanaw ije balay. Iso ti nagdesisyon nga agnaed ijay pagiganan na ita. Saan tamot nga imbao? Ni manong ngay nanang, awan mat dita silid na. Kunakman mo sinukon nyo iti ayan tigayim na. Talaga nga awan iti silid na tadi naman kaya ti agawid iti balay. Anya? Ijay kanumot ti balay na. No kasta, saan gaya man nga agawid dito'y balay? Saanan? Iso kitaam no adakwartam dita. Si kapay lang ti makaam mo agumatang iti bagas. Di mawat kayo lata kuma iti kwartakin kwa na ta responsibilidad na dayta. Bayamon, saan laang mat nga iso ti anak may? Wala, Nangato nga rod ti pride ni manong mo. Gapulaang iti dayja babae. Kasjay mo ti aramid na kada kami kanitatang mo. Nagsinubyan da ka di iti dayjay nga aya? Ay jak ambo, sa anak nga interesado no may papan iti day tabanag. Ngamsapay la kumaa, ta saan? Saan akas ka ni aya ti maibagay ka ni manong mo? Ay, agyaman naklaunay. Ta sinarong karanak manan sa may apo. Kailiw kay ngaminan na po. Ada ginatang ko alitsyon manok. Day, gimatang kapailaan. Kat ano mo tinitib amanok ko. Sa bali la tilitsyon manok Da kayo di man. Ay, wan mo't kit di Ay, wan gayam. Talaga ka di adi mo kaya ti agawin ija balayo. Diyak kayat apong. Mapukpukawan ti respeto kan panagtalit ko karang iti dadakkel ko. Takas niya ngamin ti ugali ta. Hindi mo ka di kaya ti agnaed dito yung balay. As-asidag ti boarding house mi kan ni Eldon iti pagtrabaho ka apong. Di kay madanagan. Takanayon ti panagpasyar ko dito. Ala, no kasta ti desisyon mo. Suportaran ka, apok. Say-saya atin ti trabaho. Agurnong ka para iti bagay. Tada kamutan iti husto nga edad.
Patsyak akabaalamon ti agdesisyon iti bukod mo wabagay. Happy birthday, pari Sammy. Agyaman pare Eldon. Ay na, nagbiit ti pa naglabas ti aldawan niya. 3 taon mo gaya man dito'y boarding house. Ket 3 taon mo na single ka. Sipod im-break na ka ni Aya. Ket di ka mo nagdaton iti sabali. Wen nga pare. Ket anyang iti kayat mapulutan ta. Ha? Ilibre ka, takasangay mo kut nga rod ita. Siya kon pare, andamat kwarta. Ay, siya kung ti agatang pare. Arak, kan noon niya ti kayat mo apulutan. Bumawi agmat kan ka. Tanod na duma, sika ti agas gastos iti sidata dito'y boarding house. Kan, siyempre, an-ano-sam ti ugali. Sika, hindi man. Sipo di high school ta, agkad kadwatan. Komportable akken ka. Oh, at ito isang aribo. Sikat ni makaamo. Sobra da ito'y pare. Okay lang dito. Nayunam latan ti pulutan. Taagsyat taman kiti. Anya ti pizza italakay. Tsaka mo aguray ka man takita ag ti kalendaryaw. Akin simot gayam ita. Apay ka day? Kasangay ni Sammy italakay. Ay, wanan niya. Nay, apay napukaw iti panunot ko na ita. Kasangay nagaagpaiso. Saan tayo mo't akumpleto? Kasano ko mamakumplito tayaw, ket natangken mo ti ulo di anak mau. Ay, Apay ngagsennaay ka ngay. kasla makonsensya aklakay. Anya ko mati pakakonsensyaam. Panagkunakat naglablabos ta. Iso nga awanan ti respeto kan panagtalot ti anak ta. Tangamen, naunag ti sugat nga impaay taken kwa na. Saan laang anam na minsan nga inaramid ta ti kasjay. At damit puntom, angam na palabas mo't tenday jay. Saan mo't amabalin nga isublay ti napalabas? Ay na, nagadaw amakan sa may. Anda nalipatan niyo, apong. Anya nga itinalipatak. Panunutan niyo ano anya? Anya dayjay aya. Ni apong met, kasangay ko idi kalman. Ay wanan niya. Nalipatan niyo adagos ay. Ay nahay, happy birthday sa may apok. Pasensya kan, managlilipat matantoy apong mau. Gagangay ti bakit. Sapay la kumata maawatan nak. Wala apong, ket agyaman ang iti kablaaw yung kanyak. Italangan niyag ko nagtamakan, ta naging inom kami iti gayam ko iti kalman. Nabartekak. Isa sa anak ko nga imay. Okay lang, Tinapatagkat na lagip mo ti imay. Awan gayam, kumusta mo ti relasyon nyo kadag iti dadakal mo? Kasi ti sigod, saan kami latang agsasarita, apo? Aging gayta, awan pa'y nangagkwasori ka na kwada. Ang santay ko man napagsaritaan ti may papaniti dahi ta abana nga po. At masaktanak tunggal malagip ko. Talaga lang nga naunag ti sugat nga impaalay dakon ka. Mawatan ka. Kahit sapay la kuma. Tadumteng to ti kanito. Ama urnos ti parikot iti nagbabaetan nyo asang kapamilya. Nakilakid din o asino tinapintas ang masabat ko. Si kamad gayam day taaya. Kumusta kan?
Kasi ti apo, nasaya at aklatamat. Sika ngay. Nasaya at matlaeng. Ket, kumusta mo kantil love life mo? Kinapudno na, agkalay sa kamin itinobyok inton umay abulan. No kasta. At damat gaya man nobyong. Wan, pagyamanak launay, tanasaya at ti pamilya ni Jordan kanya. Congratulations kada kayo Umay kayon to ijay balay ti venue. Makitan to. Amangan ngamin no ada trabaho iti aldaw ti kalay sayo. Okay. No pa'y kasta, ikan kalata iti invitation card. Anya ti amok ngay, no agbaliw ti panunot mo, kat makaumay kanto. Pare, makitkitam da ito'y. Anya man na ita, pare? Kitam, ano anya? Invitation card mat. Wen. Makikalay samat gaya man ni Aya. Anya? Wen. Ni Aya nga ex mo. Makikalay sa itinobyo na. No kasta. Ay na pare. Talaga laan siguro. Asaan ada kayo tinaituding ititunggal maysa. Iso akas na tinapasamak. Huwag gayan pare. Ada ka di danom tayo. Ada, pare. Agdi gusak mampay. No may tikasinsin ko. Pakitid mo da ito sobre. Sino akasinsin mo? Di mo pa'y nakitkita dayjay. Basta, no adag tuktok abalasang, iso dayjayan. Kasinsin, Eldon. Kasinsin. Sumrek ka, adin ko. Agyaman naklaunay. Ni Eldon ngay. Agdigdigos. Tibilin na kat itid ko dahiti asubrikan ka. Ang nasaysaya at sano urayon. Amangan dapay sa baling ibaganakin ka. Sige. Agtugaw ka pa ya. Agyaman nakmanan. Agkapi tayo pa. Iso na lang ta instant coffee ti kapimi. Awan barako. Amangan ko nak no barako ti nakairwa, ma'am. No anya ti adda, isulatan sa anak mat ana arte. Adaman kayat ko ama-amuan para Eldon. Anya day ta pare. Doris tinagang ti kasinsin mo. Gusto ka ni? Wan? Apay ni Doris. Single ka di pa'y? Wan. Single day jay. Jakman na mo no apay. Saan matapangit iti panagkunak? Mabali na maamuan ti Facebook account na? An-anwam ti Facebook account na pare? Makiam-amu aklang. Aguray ka pare. Kursunadam ti kasinsin ko niya. Medyo. Kunaktupay ka. Di ka madanagan. Nasaya at ataw ni Doris pare. Napintas pa'y. Mabit lang Ipakita kan ka ti Facebook account na. Sa baling amin anagan tinaramat na kat. Isumot la kaya madyak mabirukan. Parparigatam tumot ngamin ti bagim. Adak matapagsaludsudam. Kasinsing, adda ka dinagchat kan ka. Wan, adda. Ti lalaki akadom iti boarding house mo. Okay, nagdaton kan ka. Ay, tsaka mo. Apay, di mo mo. Narigat ti agbalin nga asyumera niya. Ay, nakasinsin. Aggusto kan katigayam ko. Siya akong timang ibagbaga. Anya? Dahi tatipod no. Nasingpat ni pari sami. Single day jay. Aya? Wan, pudno ti ibagbaga kasinsin. Nabayagan na single day jay. At damot dagiti babaeng agpapapansin kan ko na. Jakman amo. Saan pa'y siguro ang nakasagana ang makirelasyon manan? Kumusta kan, Doris? Kawangwit ko lang. Nag-overtime kami iti pagtrabahoak.
Ay, makabandong ti trabaho. Aginanakan ton Wan, masapak ang maturog ita. Un gayam. Matuloy ka di ti plano ta nga agdate inton bigat. Wan, ngam, iti malam to Uwan, okay lang kanyak. Adda trabaho kinton bigat. Malimot lang nga mawaya anak. Okay. Dahita lang ti bagak. Sika, amang ano dapat ibagam? Awan makiti. O sige, kayat kon ti agina na. Okay nga ron, agpakada akon. Mangan ka pa, sakbay maturog ka. Uy, naragsak ka ita, pare Sami. Agdate kami iti kasinsin mo inton bigat pare. Ha? May kamanumutan day ta date yo. Masansan ti irurwaryo Kaano lang idinagamam mo kayo? Upatabulan samutan pare. Sa bagay. Kasta talaga ni Ayat. Mayat mo't lang ti kasta. Tani, manumutan ti taon mo pare. Iti kasta nga edad mo, adda kumamutan putot mo pare. Agkatawanan talangan niya. Nagsasaw ka kasla daputot mo. Ha? Ay na pare. Nobya to pay. Awan. Dahil taputot lakit din. Ay. Urayak ti kalay sayo iti kasinsin ko. Tabarang addan tumot maamamok jay. Kasinsin, panagkunam nga ta, kat mabalin ko na asong bata ni Sami? Ay ayatam ka di tigayem ko? Wen, naragsakag, lukas ta nga agsarsarita kami. Sikati agdesisyon kasinsin. Sakbay nga agdesisyon ka. Sigurado manaturad ka. Naturad? Una, tama nga no insultun da ka ti pamilya ni Sami. Ay, ti ugali ti pamilya na ti dadum ang makagapo no apay a single. Anya nga min tinapasamak. Ay, adu apa nang insulto ti inaramid ti pamilya na kadagiti ex na. Day takid din ti makagapo no apay aman dismaya. No kasta. Di ka agbutang kasinsin. No ay ayatam ni Sami agayem ko. Ilaban mo. Mangan Tandoris. Ada ko makayat ko amaamuan, Sami. Anya deta? Pudno ka di tinaibagati kasinsin ko. Anya timbaganakan ka? Ti maipapani ti pamilyam. No kasta, amom gaya man. Wen, amokon. Amok ti maipapani ti ugali da. Sa apay lang kumata saan ka amadismaya? Sa anak mat akas iti pamilyak? Sa baliak? Kabalak apanagnikan kan kareta? Anyam, narigat sama ti kasta, Sami. Kasan tulahangan ito nagayan ayat ta. Anyan to ti mapasama. Mangan Tandoris. Ada ko makayat ko amamuan, Sami. Anya deta? Pwede ka di tinaibaga ti kasinsin ko. Anya timbaganakin ka? Ti maipapani ti pamilyam. No kasta, amom gaya man. Wen, amokon. Amok ti maipapani ti ugali da. Sa apay lang kumata saan ka amadismaya? Sa anak mo takas iti pamilyak? Sa baliak? Kabailak apanagnikan kan kareta? Anyam narigat sama ti kasta, Sami. Kasan tulaangan iton akmunin ka. Awan pagdanagan, nakasagana ak amang ilaban kan ka. Sapay lang ko takas takamot kanya. Mariknak nga gayatakan ka. Jak ilibak day ta. Kaya't ka di asawa na ita, nga aklunan akwan. Wen, awan mat siguro dakas na. No aklunin ka. Sabay ko tawan to ti tumaod a problema. Samay, asino tabalasang nga kadwam. Ni Doris apong, nobiyak. Nay, ay,
Adamot gaya man nobyam. Kalpasan ti talo atawan. Adan nobyam. Nice meeting you, iha. Ay, talaga analaing nga agpilik ti apo kok Nice meeting you too, Apong. Ay, agtugaw kayo pa'y Adyaman kami, Apo. Adda barakaw akapeg. Agkapi tayo Huwag man, Apo. Irwari ti barako yo. Manungal daw ba tanadyak na karaman iti barako? Sika ngay iha. Agkap-kapi ka kadi iti barako? Wanda. Wan, Apong. Barako ti kapi may ichibalay. Panawan kayo pa'y nga rodwan. Mangirwarak laeng iti tasa. Ay, sapay lakom Tailaban mo ti ayan ayat yo kanisa ame. Apo. Ha? Ado, tinagdalanan na. Kahit sapay lakom saanan maulit dagi jay. Ay, amumot siguro ti ugali dagiti dadakkel na. Wan, Apong. Naibaga na kanyak. So ajak mababalaw ti apok ita. Nga adayo tirik na kadagiti dadakkel na. Takas jay mo't nga minti ugali da. Wan nga ron, Apong. No daduma. Di damot amot ti makorektar. So asaan da kayat ni sami ti agawid ijay balayda. Kasla agrebrebel di motan. Ay, naunag ti sugat nga impaay ti pamilyana ken kuana. Sapay la kumata nagbalbaliw damatan, Apong. Day tatijak mo. Hanggang sapay la tamakaamiris damatan. Aywanam ti apo, kwan. Nasayat ataw ni samay. Kat jak kayat nga agsangit manan ti apo ko. Di kay madanagan, Apong. Aginggat ka ba alak? Ilaban ko ti ayan-ayat mi kanisami. Amoyo ka dinanang. Ti anyami ya anak ko. Nakita ka naggapo ni Manong Sami ti ayan ni Apong. Ha? Kaano? Itay laang nanang. Adda babae akadwana. Aya. Panagkunak kat nobya na dayjay. Inyama muna siguro ka ni Apong. Day, apay ngay akasta. Agit kayat yu asawan nanang. Apay ani apong yula ang tinangi paamamwan na itinubya na. Ni Apong ti kasarita yung ananang. Jak amo ti sungbat dayta sa ludsudyo. Mapanak pa'y man iti ayan ni nanang lakay. Apay amapan kay Jay. Napan kanumot ni Sami ijay itay. Ada kadwa na babae. Babae? Wen, nobya na siguro Amangan no inyam amuna kani apong na. No kasta, at dagaya man nobya na. Siguro Diyak pa'y sigurado nobya na tinakita ni Mia kadwana. Inlimad naman no kasta. Talaga nasakit pa'y latinakam na kadatalakay. Aging gaita? Ay, di taman pa'y pagsaritaan day ta. Tane, agrubwata ko. Anya nga oras nga gawid ka? Depende. Ag-message sakto laangan kan ka ano kasano. Podno ka di dyan nadamag ko nanang. Imay kanumot da sami dito'y balayo. Ay won, imay da hindi kalman. Anyang iti naramid da dito'y. Inyamam mo na tinobya na kanyak. Lukas talaga nga adan nubya na. Won, dores tinagan na. Da kayo laang mo, tinangi pa amamwan na. Awan tadilikado mo't nuyam-am muna kada kayo. Ha? Di kan agin didiam mo, si Kalusya. Amaw na niya tinaramid yaw kadagiti nagbalin biya na iday. Kaya't milaang aprotektaran ti anak mi, nanang. Protektaran? Iti kasjay awagas? Ay, awan ti makitak amaday kadagiti nagbalin biya na iday.
Napintas ken naanos mo dagiti inyam ammo na kanyak. Iso ajak amaw, nua payakas ti pananginsultuyo kadakwada. Nanang, Ay kitaan nyo saan kumamanan na kayo ti agbalin alapad iti relasyon da ken ni Dores. Saan kumaada kayo ti mangdadaal iti biyag ti mismo nga anak yaw. Anya nga itimbaga ni nanang bakag. adda nobya ni Sami lakay. Inyam ammo na kanukan ni nanang. Anya? Di namat ko na nga am mo na kadatayaw. May salaang ti kayat asawan da ita. Aging ga ita, nasakit pa'y latinakam ni Sami. Urayan niya pa'y ti mapaspasama. Datalat ta tinaganak na. Apay akas day matan ter aramiden na. Gaputa nagbidot talakay. Saan laeng anaminsan ang nagbidot ta. Ay, unayin aya. Anya nga tano ba pantay ti ayan na. Ay ayun ta ti anak ta. Sami, anak ko. Anya manan ti gagara yung nanang. Pangasyo, tadidak manan ikan iti pagparikotak. Sa anak nga imay dito, tapno makiapa anak ko. Imbaya, ta nadamag ko nga adagayam nubyam nga inyam amom kani apong mo. Anya kumakada kayo, no da inyam amok ni apong. Kaya't mimot ama-am-am mo no asino day taabalasang. Amon nyo manan. Intun kwan, irimedyo nyo manan ti panagsinami. Saanan anak ko? Saanan ang mapasamak day ta? Namina doon adaras nga naramid yu ti kasta. Aging gaita, tiyak maawatan, no apay masapol nga aramidin nyo ti kasjay. Pasensya ka ko man anak ko. Nagbidot kami iti amaham. No awanan ni bagayo, mabalin yun ti pumanaw. Di kay manaktak iti trabaho. Nasabat ko ni Auntie Lucia di tadalan itay pare. Dito'y ka di tinaggapon. Wan pare. Anya nga iti imay na imbaga. Di may papanit tinopyak. Apay ni Doris. Kaya't da ka no amam-am mo. Matlagayam. Kasanon, no ulitin damanan ti naramid da idi. Ay na pare, ang mga no nakaamiris damaten. Nabayag a panahon, adi mo ida pinagan ano. Madanagan aklatta pare. Lakay kan bakat dan pare. Nakarik na damot siguron. Saan da ka kadi akinasarita dagiti dadakal ni Sami, kasinsin Doris? Saan mat kasinsin? Apay ka di. Napan ni nanang na boarding house itay. Diyak amuno niya tinagsarsaritaan da. Kunaklagid di no ininsulto da kamatan. Saan ko pa'y idaan ang kasarita? Ay, sapay la ko ma, tanagbaliw da matan. Taon matan tinapalabas. Anya timbaga ni Sami kan kaaya. Itikas di ato no ti boses na. Mariknak nga adalata sakit tinakam na kadagiti dadakal na. Ay, dahil taji kunada, narigat ang maagasan ti sugat. Nang rona no pamilyam ti makagapo. Naimbag ko nam tasaan agrabe ti epekto ti inaramid da kankwana. Naimbag, tadina dinangran ti bagina. Napigsalat ta ti pakinakam na. Nga uray kasjay ti pamilya na. Anya timbaga ni nanang mo kan ka itinagsarita kayo. Kaya't da ka kano amam-am mo. Kat, yamam mo na kadakwada Delikado. Awan dakas na no ipadas mo. Mayat mat ka di ti pan nakisarita na kanya kita. Ngam, adalat adanag ko. Ama ka no nagbalbaliw dan. Ay, ingay ta, nadagsan pa lang ti barukong ko. Adala siguro kasapulan da. Iso ang nasaya at daman ng kanyak. Kaya't ko aprotektaran ti relasyon ta, Doris. Wan, dadakal ko da. Ngam, saan mat ngaminan ang nasaya at tikas diyangar aramidin da. Maawatan ka, Sami. Ngam na para kanyak. Mayat no makisarita ka kadakwada. Anyat ang mungay.
Ang mga nudaytan ti makaikat iti dagsan ti barukong amarikrik nang. Di tan pagsaritaan ti may papaniti dayta. Di plano ta pa nagkalay sa ti pagsaritaan ta. Panunutam langan nga amin a desisyon ko. Kat para matlangi ti pagsayaatan ti relasyon ta. Apay akas na tilangam anagawin